Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiar di mana? Ada dentist. Anu ya periksa gigi ya. Oh, Periksa gigi. Merupet isu atau pagi di bar mandi. So, kerja. So, jalan gede. Gue sarapan sih mah yo. Oke. Ya. Nomor piro ya? Pisan? Ya wis ora apa-apa to. Gue anu lho iki sarapan sih. Kita. Sarapan. Ini sarapan nasi pecel. Ngawi gitu. Undo-undo, tempe, kayak. Harus culut kalau mama. Enak mah? Oh iya. Bukan rawuh dulu mah. Wih, di presto ya? Kok nak ini? Bocah yang tadi. Tak diisik mau ini. Tak enak. Tulis bungkus ya. Yuk, sejuk bol. Montaining. Iya. Mah. Montaining di. Lampu gas masih guys. Montaining kan mlebu nomor berapa? Selawe yo. Mau kapan nyebut nomor buat sarapan terus dek rene. Mau culut gak melu. Mergo nganu apa sih? Culut nesu yo mau mobil adelem. Itu sama. Padahal lah aku asine ireng lho ya. Putih lho. Biyen putih saiki. Kan tadi sowi ya. Ora jengati Mas. Apa pula harusnya ya? Dicas gitu guys. Nah, asli kira beli dan ora ribuan-ribuan ini. Au ya juga. Tak poni. Ini juga anu ngene coba. Pak Poni ki nek bocah urip ya. Pak Roni. Poni lho. Pak Roni omahe iki dulu kuburan ku. Ijo sih. Montore Vespa kane kuning. Vespa? Heeh. Vespa apik ngono kae? Oh, dia pengen. Dan nama dia low semua. Wow. Terus rantri ya. Oh ya. Mana masuk ini. Beri ala kamera depan mau apri. Cek rantri wae. Nomor berapa? 46 ya. 46. 46. Londo waya latihan. Ndek sudah mau mak to. Mau 46 ini paling balik ada wis dari jam gue loh, wah sekolah ini tadi jauh buat di mayo, dan jeruk pewarna mayo. Jeruk malah panas ya. Ini iya ya, oke. Udah kayak.
Alhamdulillah wis mari. Pulang, Mang. Wis aman nih tanggal 28 ini nih, Mak yo. Halo, tanggal 8. 28.